in the east. Ahenkan Odo Ntaban. I just tune it. 93.3. You get the music, you get the news, you get confirmation, and the constituency. I'm a old baby bassa. Be messing around with I focus it for you. Into Ahenkan Ntaban, I got met to a cordon J. I want me. Ahenkan Ntaban, come to this on my vertebrae. Met to my cordon J. What to say? A nyumi chegua na Odo Ntaban. Ejumedie ena ebre aso say di ebre ono. Ya dambo. Kuma kono. And you rain so maybe 93.3. We have good sounds, good in. Wunyanro don't change the any na kan wen na kontempa na kwakachere ne say ebre aso say ye de empemu nsempa edemo ensempa awade mu nso ensempa ebre mu enunti no onye ready na wontie we eye fire for fire. Sa kai was a jumedi ye de bra mimin de bia. Branon do abo pepe because it's a dumie no ebe boss or Ahenkan 93.3 FM. So enunti no fre will be na so wuni mobi na wadakra freno na wontie bi nene de sojafo ye wo so awafo monso mo de eka ho bi enunti enyum ye etwagwe monfandi asa na mekana seni na me kai mo say in WhatsApp any SMS line no 0594-841-044 0594-841-044 ubetimi send a message abaho afin so yes stream live on Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM boy FM na FM ne capital letters obehu ye wo ho leave comments or contributions or questions afin so share ma obi so and benefit from this wonderful program na obia entimi nya so mfasodie no ebi eno nti share ni sise ya baby you did to cry another money I went to mama dani sunsuno mini intimidimitie pimpimo na me kai wo se mi amidi dwumedi ho chia medie edin no ane Awurabena timana tinazuminu baby amikwa na senyami amwa na mikotongurani mwa bobo na miye ene
Enenso ensio no egugu ewema yese from edan bia mu aye nyunyunyu mejide yese odofo eda wonchen enan no aye nine mejide se four legs no eye ejuma ai dware pe powder bi fa bobo bebia na wo wi a wape some nice perfume bi egugu ho na wakoda wodofo nchen kama na watwen ni eba no. I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do. Cause now you I choose, so I am fairly unfair. I sing for you wanna be like do. Baby, now you I go pick up. I am fairly unfair. But there we go. See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Ai kachire no se wiase nyina e bia wo de wonya wiase nyina emfa ma no na emom ne wo ne de eno ane odo kakere ya a wo de be ma no eno nti wo no nso ondo wo se de wo do no na odo de e de echensi kampa. There's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do. Cause now you I choose, so I am fairly unfair. I sing for you wanna be like do. Baby, now you I go pick up you. I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know? Aha, na wo ko Facebook na ko share yen wo ho live Ahenkan 93.3 FM no eye capital letters o konso ana wabomodin ase wo be share na wo bi nso a benefit ebi yenua awuja K Delali or say watching you live from Brekum Spring of Life Enterprise Delali nyame ensure na koso na hwehwe ma wo bi nso em benefit Patrick Jabin ono so say hi Patrick hi yenso ye ma hi why and Ewuja Delali na send the message abano mami Mabel so say wo share yen pa Mabel hello ye da say wo share yen monkoso wan share na afofro so emra Facebook share yen. See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my angel, could you relieve me? Shabby, you know say every day I dey pray for you. Oh, in my heart, so there's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do. Cause now you I choose, so I am fairly unfair. I sing for you wanna be like do. Baby, now you I go pick up. I am fairly unfair. Only for you it be like do. I sing for you, my baby, Ade. The way I love you now. Come on. Nobody go feel love you like I do. Damn it, dog with yeah. Then they talk say you do me juju. The way I love you now. Nobody go feel love you like I do. Damn it, dog with yeah. Then they talk say you do me juju. That's whatever go happen there. Oh, you man. Sasa
gonna show. Make sure what do I bring you now. Check it out, yo. And I go love you. Na wudi asa. Also obeche odo abrenyina. Na wonso wache no odo abrenyina. Na ye nyina ye de odo atna si fefefe. Eno nti no di asa kakra bi na afi yemfa dwumadie no enhyase. Sugar. Them say you do me like mumu. I know what you not go do. I be your Scooby Doo. Whatever happiness. Oh, you man. Odo de dampa wo do no na wo no so do wo no na against fo nyina enie wo mbedwere ho a wo monte ase se mo de mo ka bom sa na bibia ntimi entete mo ntem eno nti no se wo ne wodofo wo ho a bomoden se wo be do no na wo no so ado wo na mo aka odo abomu ono de ne do ba no wonso wo de wodo ehia no na mo aka odo abomu na menan no aye nan fi se 4 legs de se gumpa so a eye adwuma yie pa na emomekwoye 2 legs pa aya na akodane areho nko a eno nti moye 4 legs ya modam paso idie ene na oba gogowo ho hwe na wanye ho bario na weather no emu aye nyunyum yo etiefuo me mamu nyina akwa aba ediba Odo Ntaban dwumadie eso enenso eye memenda foforo se de daaye ye no enyabo no ndu pe na mene mabedwafo ye si nkonwa ye ba beka ware asem empena twe edien nesese wuhu edien nesese mpo wuhu kura nsa na waka ho akwakura awadie mum na mpo mu nso amaware ana ye nso aya ware no edien ne ebeye a ebema ya wade no etimi aso na ye se twan aware de enye no ane aduane no a aduane de bema betimi adidi a na nso se de ye ka ne de bia no ebema bia no na aduane eye mienu enti se wo de enum de ne pema no na ayase de no o de kamena ene no na nya wade opa ma na aduane ni a woboa aduane de obetimi akoto wa bonten na emom na ehia no na wa ye ho adwuma yie na wa masuban ne nso aye fefefe na mabibia aye kama ma bedwafo nyina abeka mensa enne my name is Welbeck ene counselor 1 ena Mr. AB enene yeshia ewofie ha sei menko studio B na menko mama bedwafo nyina akwaba me pa cho me mamu nyina akwaba ya obi ade ai no crepa ai obi ade pa na me pa cho empombo ko de nyame adom nyame adom ye nyina ye hia mu se busua ba ku ya ye siri de na chese ahoden na ena ewo ho ye da nyame ase yo enenso ya san ahia biem ewo Odo Ntaban dwumadie eso na ene no ye pese ye introduce bibi etiefo eba Odo Ntaban dwumadie no eso a ya to ne din onda ewo short form no eno ye onda ONDA na ni nyina ni full meaning no ene ye Odo Ntaban Date Arena Odo Ntaban Date Arena ai obi wo ho ada no ye nua be ma bi frɛ ye o say mamines me de me ko 40 years enso se pa se me ka che oba se me pe no den panti no se me shi oba kwa no me ni gye no ho na mpese me ware na me frɛ na wadidi wada wa sorry ni pe wo frɛ no no wa pick call no se bisa ne se wa sorry no sorry yanko fa call no ni pa na fa call no aka hello wo se wada na na che say unnecessary questions eba sa na ofro oba no ba ku mienu miensa obe hu say
afekra de ne ho kra ye oba na hi we de die ni adebre wo dobna da na enso na enye sa enu nti ene ye de sa on day e ba beka Odo Ntaban ejumedie eho na aboa etiefo enso enu nti no meja kasafidie no ama counselor na wama yen some brief we know about what Onda is all about. And then you may meet chia etiefo dina mutie Ahenkan amechia me film pade ba kope mama part da na twen me na meba abotre so yo bedase sene na wo kano Onda no in fact and as a main case udi kan bo mama ne no na I was so much happy because na me twen akwenya kese bi se ya menya anase ye benya na ye introduce saade we e de aba na sene awo kan say brief ayi na mema de a e say ye biem ama etiefo sene awo kan ye no say obi wo saate bi anim e bia na neji oba bi ho owo ne nyoma a ohwehwe wo ba bi mu oba bi nso wo ho ono nso wo de ohwehwe wo ba ma bi mu e say ye hwe ne say at a point in time no say nipa kuo mienu we no omun hia da nemom enam dwumadie we so ye pese kakra ye ka om bom na afene nkwa we ne se nipa mienu mpo a anase wo de nipa mienu mpo a na ya ma o mahia se enye empena twem nemom enisuade hu kase na se nke nkoduru aware mpo sana enisuade hu ni na ate enti se wuti a ye be ma avenue anase ye be ma kwan ama minim se dwumadie ni koso no anamonto kase wo ho a ye de nyoma gugu akwam se wuti a se bia saate bia we wom se ne ye kan ye tu ye ho fo ne ye hye ye hu nkran kwan ye be fa so a empena twe ne aware ne be koyie no se de se futo we na tudwa na se uma yen yakonya ne se ye moa wo na pesa nipa ne bia ne yeso ya bam ne ya beboa se oyo ba so na wutie na se sa dwumadie we no o pese enam so na so hia so ho kani a se be ye de na fa sa antetie we mu a sa akonya no enu ani nti ye besere enyi wa fidie ni mfiri a memenda bia na ye moboa ye ho sa na meka for now Yo, counselor. Yeah, that's ye pa. And then you go so pim so quick. Mrs. Welbeck, Mr. Ebidi has said, I a year more, Monko say, I na at your phone, can say, we na counselor can was semono, and yet, Sebio, Miss Abossing cry. About 10-25 you. When a dear be yempe die hit and run bia yempe player boy bia na play boy and a play girl bia we ye ni abre ye pe wo bi ti say brother no friend na wo say wo 40 years but ontimi em proposing kire wo ba no no wo say wa ye ready wa onye oba wo be ware ko for sa na ye pe na nye obi oni oba be tena 25 years won onye ne mo ade yesre mo enti no intro kakra ene ye de amamo nti egu so ekwa ye ni mo no ye be hu kwanya ye be fa so a ye be ye Mrs. me pa cho fa yen health bit ni mo ene ne ye bi se nyina ne se ebe ye den na obre dodo eso ate wo yen yerenom ye maamenom emu said ye be ya ebe create a therapeutic environment for sex say obe me bitimi ka se me de me yere de edu anadwa me so ni mu a onye yi onkane ho onye se obe yi so within the course of the day no wa bre wa ye adwuma wa dware nkwala wa siniema krache de what plastic chair so the whole day won 2 ne 9 sister we are say dia wo ka krache anso ni mu edu anadwa okwa akope the Garden of Eden eduaba kronkron no Eden oba se de bi wo se oba edi aboneti modin fi se Bible say memfa wo ho enkame wo kuno enti de ben na emema no ana se ema no enye eni mema no nyemfa mwa ma se de be ya edu anadwo no wokọ ne ho a oba ne nkotwetwe ne ho se mabra na se memreye yo mini aba mekoso a che etifu nyina yedomase amuntina Saturday bia yegusuti ha okay me chia in district pastor Reverend Samuel AJ me sure so tie me pa on monitor program inyame sham dia de bia ya can say the anti aside chicks
so-called side chicks. Etimi is skills. Etimi di on konwo form. Eye niema hodo Emma ye husbands no. Enye hwe o. Nipa na sebio wakofa na bane. Yese oba ebeja ne whatever. Ne jabe ma so. Ni emienu aba bebo mu ni aye honam ba akọ. Honam ba akọ. Sesi amaba. Enkura bem. Ubenu aduane saa. Ye wo meme bi kura obekasa ade nchi oni aduane ade ateso. Na wa bresa na oba ya bra. Enyume bra, o ye sure say wo peja ne 9 obetimi ahange. Sometimes African kasana ye de niam bia hyehye ye ho ama. Even up to now, cry it here sebio even dodo now was so go school cry hu esua whatever no. Okoto se ne nyonko be ma eboa ne yero se wo ya ye ojimi. But ende ye ma ye ti ye ho asese obre eti oba atenkaso se oba na bre bebre ya eti oba na tenkaso enti be me wadaro mo enye chop money penetre se wo ye be ma e ka chop money anka oba no betimi ma no ho chop money nka o mbeware yes remo hwe sebe obe ya de na usoni mu a unye jimi ena eno ente obe ma yo no so na mom ema wo yire no kra no o put it or like o put it into shape ema wankasa udi na chi a we need to me bema enti oba sorry oye breakfast ama family no wonu enwie ko dwale nkwala na abra wo se anapa wutie news iti nka nkwala yi wuntimi ntwitwa mo ho mpo mo na nka washa mu uniform no ba wi o de dwane ya kam ho akọ ye besre ba ko bema boa wo yire oba nso enye se oboa wo no so debi otwitwi nchansi mu nti no nchansi no wo shada digu o twen eno die enu bebre timi ya ma mema nko timi jae mo wan nti ye besre ya wofo ye nanfofo mokoto bema so oboa na yira se bema no nyimi na momodo na yire ntia afenso ma die ne ebe ya ma ye hu na obre no so atisha adwendwen bebre ye stress bema no obeko sebio adwendwen ye nanso udwe ya no watimi de basafa ba akokra to aso ato otintin so ana adwendwen no ye betiso it was a ma bebre ewo wia probability ni say ye be depressed na higher because adwendwen no doso wadwen bi eye mo eye twa so na yes akra be man de ne sakanwa fo tie besre na fenso ye exercises na ye no so ebe boy sometimes so ye exercise na boa ma we wadwen fi ni ma bi so na release hormones e ma we relaxed na fenso wetimi say kwatie bi ba wetimi adago achi afi yes sure ye nia ni die mu obu ha oye stress the odidi ankasa send you be stress the ondidi no obi so stress odidi pa sana the ondidi no so no so another effect into your best stream ye ndwa ni die mu enam na eyiguso no bebre anwane guso no emboa ye best stream afin so ye nim say during your menses no before your menses no your hormones be able say even during crime maybe basa bi as a why depressed be as a mood necessary bema hunu yere edu that time now push it up cast and for communication ne bra no ba ntimi na agenda emfiso
kakra yes anema we nyina nyame adom ye nkoti dim na ye ntwe dim ebeye de na yankasa nso ye hotimi atoyen yeda mase jo yenso yeda se yenuanom emma masumu a oba de se wo bre bebere kura wonyini ntem obo abre wantem obi timi hia wo bi obisane se wanya mfie sen wose me 28 wose hey wow adenti no kan wow ohun no na wo man 40 ana 45 ni nyina ne die ntia eyo obrentia wawo miensa obeye bibia a emema ya monhu ye mobo aya monhu ye mobo kakra na fa se omu sese ye wunua anka abe ne sana ye ma ye yire nom ho ehia yen na da bia no ye benya de 16 years na ye pe wo ye yire nom no sense ye be ma ye yire abo abrewa wo fie na ye be kwa akofa ababa awa na ebe wi achi na kofa ensem bebre ede aba yo ye da say Mrs. ene etiefo Odo Ntaban dwumedi enoa ene yeguso a ye pensem mu ne ye biebie ensem mu ne nyina ene se awade ebeso na empanatwe no nso etimi akọ aware mu enoa nti ena bebrebe nyina ye na ene ye topic for the day no ye se ebeye den ena obema na woni na etwe mpana no anase wo ba na woni ni tu anamo na ebede no wahu se wei eye Mr. Right for me wei ene ne wo ye mame anase ebede no wahu se mpo no nipa ya mene nam kwa wade wo nani so ye betimi de sa relationship ya kodru baabi ana ebetimi de akosi baabi ene eno ne ye topic for the day mesha se fi Mr. AB eho and then is medase yo papa na mechi etiefo nyina na machia Rama 1931 agogo rose ene best down for nyina beden na we hu se area na se abrantie we Mr. Right na se Miss Right ka Mr. Right na se Miss Right na tintini ni titi na se abaiwe na se abrantie amenene namwe onene nipa menene warrior me fi se be boa me ana se be ma ya setrem akoyi well very simple but enya simple sir because during courtship any dating mono any bebre acting than their real character yeah na acting it also that is the time on your body I'm not so who got a sweetie mind I got the same person omu wari we na so ba ni polia enti abo another hand well na someone am first ni eh sweetie mind I got they are not acting no those was that time no intina me can say you need to put the person into a test makasa asem no fi hana obia wo niama 1 and 2 bia o hwe anim se sankamenya apapa wa otese a kamenya abrantie bia otese a una also ye den untiminya 80% impo wa konya 100 but at least 50 die esa se utiminya 50 no say exams no 50 na just when your average na ni aka no wa manage sa niama no enti 50% no wa set your target ana branch ya onene nam no first and foremost I think say appearance then the first thing ya ndu appearance no wait me your 50% no na ka me pe be ma 10 gram tuntum a ne bu onwin but abranti obey mean okay ono oye tintin all right but ne bu ninwi ana ono so a onsan ye tuntum no but oye chocolate in the at least no me manage ne kakra then na just say appearance no when you 50% na o hwe ne aka no okay niama nketenkete bi wo ha wo winim se sa niama we sei no mempe na wa study
ehwe saa nneɛma ne sɛ oyɛ obi a ɔyɛ saa nneɛma no anaa nneɛma wei nso m'ani gye ho paa sɛ mehu sɛ aberanteɛ bi yɛ ɔbaa bi saa anaasɛ ababaawa bi yɛ aberanteɛ bi saa m'ani gye ho na ɛno nso wohwɛ sɛ ɔtumi yɛ saa nneɛma no anaa okay ɔntumi nyɛ saa nneɛma no but maame mi educate no ɛwɔ saa adeɛ no ho for example so ɔbaa mmarima no deɛ ɛba dating a kyɛ sɛ mmarima January ankasa no yɛn yɛ dɔ no ɛwɔ yɛn ni so 99% ɛsɛn yɛ akoma so enti no mostly no ɛyɛ ana wo a wɔ the other side no spa no wɔ the other side no wɔ appearance ɛne how a carry wo ho no ɛyɛ ana ehia bɛrima ne more me obi a mepɛ twinwi a ɛwa oni twinwi a ɛwa but at least adɛɛfo die utumi hyɛ bi ma ne yɛ de wi a mepɛ ne nana mepɛ obi a ɔta hyɛ trouser anaasɛ weesie no ne trouser hyɛ mu sɛnea ɔhyɛ no no ɛyɛ nea mepɛ no anaasɛ ɛyɛ too tight a you get the right me know date me know there's a possibility say yɛbaba bɛware nti ante mepɛ trouser ne paa but nea wohyɛ deɛ ɛyɛ too tight wagye atom nti afei no wama no ayɛ flexible kakra but ante ɛyɛ too tight bra saa na mehyɛ maadeɛ wohu me no na saa na mehyɛ maadeɛ wohwɛ no wobɛtumi a na watena ho wontumi a ɛna deɛ na kyɛ sɛ step no ɛnkɔ in the right direction because sɛ me ne wo ba bɛkyerɛ na sɛ bibi wo because at the end of the day no si ɛba w'aho siesie deɛ mene nipa a w'aho siesie no ɛsɛ sɛ wosiesie sɛ wode impress me than anybody else enti sɛ me correct wo bibi na sɛ wosi me deɛ saa na mepɛ no ne saa na sɛsi ampo na saa na wɔpɛ no yi na neɛ ɛbɛyɛ kakra deɛ sɛ mebɛka deɛ neɛ sotoro brada yi ne bufu yi a na kyɛ sɛ sotoro di so bla sɛsi ampo ni yɛ kukuru mpo ni ne yɛba bɛsoa so these are the nneɛma nketenkete bi a ɛsɛ sɛ wo study wɔ mu at a point in time nipa ne yɛ biribi woka wagye akoma paato mu ade we kura me po na me notice sɛ anka yɛn wo but girlfriend ya me ne na mo ka yɛ nti no mɛbɔ me homɔden sɛ mɛkɔ no the way a ɔno nso no ɛnha no so sɛ wohu sɛ nipa no like wo ahohiahia mu a ɔtwe wo ho wokɔ ɔhaw mu a and the gift no nso no ɛyɛ very necessary gift no yɛn kan sɛ mɛma no nko na ɛma mmaa no ɛyɛ reciprocal yɛtɔ wig ne yɛtɔ whatever no at least na mo so mo top AVM to boxer ni bio mo atop boxer from 1934 whatever mo total na mo to singlet na mo to handkerchief if necessary I mo talk am yen ni nyina ya say yes ya to mo de bia enti no ja mo talk am Rolls Royce ni eja bia mo to bi man ya na ni nyina e koso but me mama say mo nye tenti no I think say nipa no ot correct no na otemeji tum eye ni correction I think say eno no just say you are in the right track yeah me jama me brother so okay Mr. Ebi ye da say ye pa ye be ko counselor so ho na yakotie won so ma me na say onye fair crowd eye mema mienu ma me ba nti won say ono akasa free mema side me sa na me pe no nti mema no so fa ne de ne moye na fe wi ana na balance o say me follow ne de ne pa ekoye ma me Matewase so ho just o counter enyoma bi ma me Matewase Mrs. any obo new Patra mani tie pa bisa question ni bi sai bisa bi obi betie counselor dey want a question but you bisa question ni bi ebeye den na wahu say abrantie ya meni ni tu anamon ebi friend dating ebi friend courting or you the right person for me ametimi aware no ne natena bobra ama ayi yo because charity phones if I'm macho won't say as a Ghana and America Africa kasa sad date in the courtship was a courting
de emma edi ehu ne ba ne ye twede na ewo mu no but anka ideally no sike ya be di no kra ma ye ho a anka kotidi anim ekodu ba bia me se line we de ebre ye mintumi ne nkobio ma ya papem ye kwa baby eno obi an lusu ye nanso odie ne ko ba mpe na ne obo so toro 1 baby mete ho wodi me 2 wedi mi ache dodo 3 abortion abem we me ne na be ware no otare ho we hu red flags ontwe no ho edie ne be ma me hu se be men oye me be ma wo se me ne netim be ma obu ema ye be ma obu ade o ene o be ma obu ma there are certain words bema obu oba ontimi you see manager say even oba no ye no den wa ye ne bone se den bema ni bufu oti for jime so okọ na hwe ene oye once asa because ofero first time na mo start ofero se sa bond ni break pe no enter sa rem na adam ni lady be dia bon komoze me guy no me say o person ni me dana me ne nanda where's be you suma me so o cry den o den cry nya hwe na omu ena mbiza say ena still ogusu mane ne woda ana oso omu a ohoba there are certain words be abeme you suma opedwane run for your life say see na mon koje for better for worse ni mpo no ohun afuno no ma oye wo obi subufu a so tro be bo wo no obi kura omo na the way obi sum tv ahwe fom no enti sa be mewe oye sure say ubetimi ne na atena saka o 30 years a ubetena sa aseso a ubetimi ne na atena ene de bia mo beto tv because de bia ebufu obeba be ma obumma ma na ma one priority ye emba sa na ehu no bema owo ho ma o sa be mewe o je obusuafo ho o be fa ne se o papa o nua bema wadanfo oba sa be mewe o ye sure say enti da o papa de wonsa ebeto ne nsa yem se bema meja me be ya ma o ye sure say sa be me obetimi ahwe oso obi be ka say say na ebra ka say acting ne de wo ho but if one kasa we need the pa you see the type of person you are with ebi motimi active ebi acting kasa fine na o enti sebio se masheda acting say nyina acting so acting so me acting That is it. se masheda ma obuofu na what was I acting any acting no pay tv acting that be any acting Adani movie why and Crawford be directing share there be ameka say who bet yes be me be abone yiri tu wa won second started from dating ya o starting any I ignore our red flags It ni happened for first time on that. there be asisia any I ignore our red flags ni na hey Enyewe. be be agro ya abobo eni be sa be Johnny be man agro ya abobo ye abo a eye odobo like You see, ni pana tapo. tapping Anyway, see. na obo pa no so abo no ni sa agro da sister Johnny hey sister Johnny Emma Yes, obi so do your bona na eba o. eno ye mental Tani ba no problem psychosexual disorder okay serious ene minimo ye wo bi a okọ ahonyehie mu ni enti na obi wo ho crop say ye mia ne kon oni ne da ji so mia ne kon o yare sister o yare enya ho na eba lady no yeah na se na ka kire me ntini ye we working on her say o ka kire be man say wa mona ne ba ba ne be jimi sa o yare wow wa na se no ne ka kire be ma no ba oba ne so gitum se be ma ne mo no sa se one ne be da obu ni wi a ansa no ne na da na ba no psychosexual disorder yare pa etina me like ma me ne ka sem na me bisa be ma say me bu ni wi a na
I said who said one no calm me down then we be na it's a form of psychosexual onim obi o ho age se ebo na ma ne ho kra paapai o inflict pain and then so age se wo hu say me ha pai moje eba ansa na wanya that edge no for sex nti ya bono na na edi no no osugo so eno na yare ya adwemu yare adwemu yare nti sister be ma omu onye ready so be hwe we ye sure say sabe ene no bi ke bi say bra no me ana me to atade ma no na bra yi so ba say ya ena me bi say sister nti we ye sure say sabe me o ware na obe hwe wa kope me afido no ate ho fiti time on the be me e chimpna wo ma o shido ento shi ma o da fine yes me ma ne se enye nhye se ne enye nhye se wo ba obekwakosi ni amama no no sa na be ma enye nhye se obe ma niska fine but yatna che hey brother me kwa me sa na eko oba sa be me o ye sure say empo se na wo ye adwuma na bibi wawo ye fata se wo e bia wo ye nza no adwuma o betena fie 3 months 4 months be me betimi agina ahwe wana sanyo ma we nyina wo se ye show ema odo no need sometimes kan ye odo e last media me fie de ye petenten gram 10 gram kra no ni ska ope no wadi 10 gram e chi akofa ne bronsam oba obuo ahofama asobe me ikura woni ne twempene okoye ade a okachire ana okoye wi asa na wa ba beka ana mpo oba bia me pese me toka o ana pese me to asase bi asase bi da eye sani pano onya oye sa de na hunu se sa be me o wadwen pama no pese ono wotina because be me bia ono omu hwe no ono on contact na we de no nimji enso bia ankokan ya enka wo hu bibi asase we oboa minim nira no oboa enye ne dia we yi we free bibi na so sa be me on ka hwe and so asoro we need chop money bang that's all. Are you ready? Emotional trauma. Are you ready to pass through all these things? Are you? Enti bema omu. Eha. Ene omu ochina omu da. Omu da bia nso. Onya committed. Eha ho. Ena bema oye matured. Your bema wenyi enye in terms of age na maker. Bema bi wo ho ne na ka asem wo dem no. Ono ne nafofo na okobisa. Ne maami na okobisa bema obe sa nneoma na onyi oya bofra. Onyi da one na ka asem wo dem no. Ono okobisa na maami ansa no aba beye. Fine, yen ka se jawo maami wo, benye bibia na ye de koye maami wo. Bema wenyi no. Even onfa na worry se mana ne mpra twi mu se enko ne maami wo dodo. Because the moment I obey bibi ma who say Doris de why ye say I don't know why pa enya she now create you any meeting now create between o maami ne oba no enti obo say ebe wi eche no o maami on pa oba na sem da dem want to say run for your life because they bia ube su ti e kakra ye woni bema omu onye committed onye matured journey yo Mrs. I say what can come me mane ho na e man so nanso bebre wo mo nanso bebre wo mo che say ababa wa bia me nheda nka ba biote na woni ni kuna no patutu tu meti dede na me pie ko na meti se be men che se gidi kura o wo tam obey bag o no wo to ne nam wiem no watam no wato na nam wiem no obey so jimifo be ma me no tena mfie miensa dross kra to bia ma me hyeda be ma ne san onso fa nkwase asem ko onso nti wote a mempe no wo hu na ne ekwa wie ni nyina ne se ene wo mo san tibo o mo san bom a wo mo te enti no oba wahu we mutimi gina bontin yiyi ano we kan mo san te saa no de akoye ho ade counselor
Say Mr. AB started no send na make na me pen submission no. Enti na me yes Mrs. Wabak Mrem because so one can tank me hunt for me. I like the way on it. Yes. It's a minute referee. So and you know sanity. You see Obani the receiver. O man 1 CD or the 10 CD beba. It is wudi na tema a year obeti wo wasomo no. But bo mama. That is what I know about women. Anything na se wo hunsuo kɔ ne ho a enye no an esaba na emo de abofra eba. This is what I know about women. I'm very skeptical say me nyomu delay. Go. Iti mame en start me media ni say. Go. Na se opese wo hu se abranti ana baba we ya wo ne nam no. Ebeboa emwa. Na me kan anana me sua Abraham. Ana say the book of Abraham na me sua ade kakra before mo ho na eduru ba bi no Abraham smile ni made say onko kro we so nko hwe oba emre Isaac na metena sia commentaries ni bebre na me be hu say no then it means say even in your locality no there are certain people you are not supposed to even marry them because of then a buyer Krona Abraham teso when your baby or honoma or suma say young cockrow we so enko hwe but me sure so besa man a very detailed specifications are kwa on hwehwe na truly okofa oba ne so ba it was the person and Abraham aka ho ase cool it yes ebegina say no say drew some penatry we mu a aya metaka say dan na discuss it test this year counseling a year na make say even spiritually no uneni mienu are you compatible? Those are the elements that are being guided and I say and a guiding nipa but ye na mafo ye hu ne say sanyoma no ehun hia in the first place we get it wrong even time ye started. Why? Because ye ni abrewa bia obetuefo sabe we have your instincts bi onipa ho a se bibi boni bi crazy a otumi ka kiro. Yes, instance etumi catch us no ade bi be si enye eti my wife say sanyoma na bia me catch him ye hwe ade we was it and then answer around 12 o'clock na me ye teases bi but that 12 no, I felt very bad me ho ye me basa me ye me ho hwe enyi eti quickly na me fa phone no already medical friend answer na order na me sa fa phone na me friend am say as my basa me what is wrong and then koso me no until onu busa me say onu nim say sa de me nya akape na there's something wrong coming to I know say owu ana some so me she dey hu ade kra me can ade ne nya so clear into me frefre me na fofo no I verify from momo say chale enyoma ekoyi ana say what is the problem into me po me here na me say me de be empire bo na me fam na me die. The next morning, no frame, say, o frefre na for no, assemble the sea. I'm so me frere 1 or 2 be the bien to me and fat, but your mom finds say everything is okay. Say any hard no more. I'm say dear some, or see your next door, and a sorry say, o could die, we try who. These are instance to me catch it or say, this person now on any air core and penetrate M1. That is why an American who didn't do abrewan anymore. They say yes ye. Enti esumu hono esumu so de ugine suma unhwehwe. Esumu de ugine mu a unhwehwe. Onfa ne nkɔkyera abrewa bi ene wapusu dua kyerɛ say ba bia wo de fa de menya sure. Some of the questions obetumi abusa no, obetumi abusa ho say na question obusa me de na nhye da emfa wo. But you might not know the reason why obusa sakwe because answer had be man obetumi amana hu say oye ni papa na onye ni papa yanko ana Miss Wabekan no Africa is settings oho twontwom a yeso ye before yanko a Africa ha oho twontwom a yeso ye before ba kwasi broni hu sa nipa ne say onu ne nim nyansa enti ye kɔ no ho it is back to my ayini say sanyoma we hu say ye compatible spiritually it is the first step. Yes, I am penatry out de kwawade mu. Onipa na won ne ekɔ no, woni ni mienu na ekɔ bobra. Enti if you don't get the first step right, yes, what go
foundation what just when see ye and don't forget and I miss what be kind respect what can you know near sa test we ya wo mema bi wo ho ana oba bi wo no ne be ma na ma me pa che tiefo ntie mi ye pa so mu nam krom che say the way oba as a be ma ne pentem no oba no se minim ade e wo mema ho me se bi be boa me wo sa ade no pa se mema na ya na e dam ana se bi e de ade se oni o plan nam bo se be ma na duru be ase ha na afi na oba no e wa ha no mostly omo a me hu ne so omo ye masem no na ya omo ta yesa enti so your ba na woni be man nam ana makọ baby restaurant bi baby na mote ho na on feel comfortable enipa ebe hu no na ebusa ho questions say no ebusa no is it wife ni na oh so pass am bi bia pese o your ba you very careful or they say dey nim kura our wife they say ya yire ni a ne nanfofo hu kura e say kind our wife our wife no wakan he unye hu sa sign ne pe ontumi nsi ne pi emfa wunchia se ne se wodi wuchia na krom nu o chese woje bag kura ne ho yira no sister brother so what do na obia ye ni nwia mesrew you very careful you are going the wrong direction so test no when to me entwa sense of any dey mesrew so oba chese and you now bow down to respect so when you chidi say open the pack yes all respect na adena say be una what me a friend say yenko baby nko tenase na eni nkomo yempe fresh air na sister be twa mu hey makuma ani ana yeah good maybe I am the science when na yini good eti why basa obi tumi betwam keke wan we obeka chom say yen sorry ni yen sanko nipa na obetwam keke ni tin yen sa because ade chia what you say eti se wo ho na wo hu sa science we bia mesrew se wo kun tumi anasa wo mpena ni tumi mfa wo nchia anasa wo tumi nyi wadi anan onyiwu mpie yes mu se be bia wo didi ko no emwa na se na Mr. Ebinsu yes appearance it is true be man or person de bia ono nko na look good emwa yes de bia o person ono nko na look good me so be kan de bia oba ne na say benkum dware nifa na yes good but what is happening over here so who say oye person minkum nya it is a very big sign unto menen entna these are the early stages mundru baabia mu bowrem na untumi nsan na ene de wo de erade gimi ya na kum na bibia to atwa eti mesre etiefo se muti ensem de o maka ni na yes se wo ra ho a ono nso tumi ko sa atibia nim bi ema wana o ra ho enye mfa ni gie nka se because eni gie de ba na die na ba ni tri but owra ho asem no enya but una unim ni enti a owra ho wo sa asem no o ka che na o na we asem ben he no adane ne ho we asem ben okokra asem a wo ba ya otewa wo tewu ni suo no o ka che ne se e asem ben mesrew sister so be the sa e di se brother so be the sa e di wa mesrew a very big sign ya frɛ school fees o ma me said a dan no I had to ya freeway na wote ho be ma wotiri bom na oba na obusa ne say anase obusa say na asembe na wasumwa no oh yesi we say ni me ma me say ni say oh na we asembe hwe ono otete ye no abeduru sampempe so abenya ho nkote edi keke no wo beji aboso da bi eti mesretiefo se wutie mi na se saa ade we wasem emfa ne ho na se ono ye na adwene se de ono on de enije anase pesaminkum nyanko ano no pede a fine ene ye hwesa de ni why na adwene se ono nko anasem ene ye true Mr. Right Mr. No okasa eno pe ene wo start ya nwatwa so no de nsem no akane de ya unya ya so wo kire wadwen kakra bi debi to hofo
mesrew utie mi a so ye be ma na sai suban we wo mu a mesrew eno kra de entwen kra ma ni ti dwane dwane kra be ma wa asem nye dwane omu kra chesege asem we bi si sofu penyi sankasa o sofu penyi ena ni ma mi frim oko fi almost I say yes ye dwane na bom a nice idea but oba na ka say bra ade me hu bida na enti no wo de aduane no kame so ma miska kakra na menya kakra bi so nta ho wa side na nkofo ba na aha no omanya bi kura metimi abaka ho no otutu oba na ni na oba na eyi nani nti ono so ne kakra na oye no do ko tie baby we na aduane na yaya ma ni nyina na anso bra na ni ma chi sister net we bra na aduane we bra aduane ngofo anso papa pe na ade we mu yire bako bra hu sa san dwane be ma onfa onye hwe dwane nya ne kote are kote na de mercury yes na counselor de ba ko so ne se oba bi nso wo ho a be ma na one ne ko out ana oba ma bi wo ho oba na one ne ko out no esono se one ne nam na bi e ma asem ana me masem ti wadi kan eja no bo bi wo ho ankasa wo very appearance no but one ne wo dem de a she's okay but omo pie de oferi so bi be hu se asomesi pa na nti ne boy ni kai why should you go in for something that won't mean budget stage of mefanisa obi wo ha wa brea anti edu stage of mefanisa nti wono no ni option than to fanisa but and say sa oba na be ma no so nye ono so nye famisa ono so pe because me say na me nami and me pe show yi na say me sister jai me to me debi me pesa bag ni kuta me no bi ehu say me ne me girl na me ne me ire na ekọ no it is one mama sa akunya na wa ha me you don't respect the person. Yes. In him wedding be a call ya, you may kiss your bride. Na dana cry ye oba ni okunu kire ye no ba no. Or you be a say or ye da high classy for. Yeah. Enti be man nso wiemfo boko. Na ye wo mo kire ye na say oba no wo hwe ni facial expression be as a ne expressions be a wo make a wutimi hu say I say I didn't ka wompe but the agree me fa ne sa na di day nankasa do you make kiss your bride no so for kind obey ya afi be me ya no da sorry dem ho afi be ma na siniti asesa chese ne ferry kra so obe fisa be ma na no enso say at the end of the day one na ekodiwu so obe me na di nimpo a no enu ti there be dem di obe ma na di no yo no di obi ni ho and then for the obi ni na happen when to me anyi na ho ade me gide si e kan no wa ha appearance no na echo but are you ready say say atoranchem bi to obey ya e bia ne to ana ne nufo na ho yes and I say bia be ma tenten gram are you ready say nufo e tigu a ubetimi ato brazier so are you ready wow sa niam we nyina yes appearance na echo first yes but who say somebody o de the body is artificial and the body na artificial regenerate say be do stage bi na Debbie baby enti masa we bra no kra wa che mini wo dem na jeje ho na odu abonti a na kuru wonti mi a bra no so kawiefu eje kuba only wo ba for to say omo wasuru no omo wasuru so san na abenya no say dem di kankan no do stage of mefanisa o bre ne ho a o ko 40 no na wo say o de cheche ne wre era me say say na me ne emrantia na say mama we di agra na say ye ba date ni copshipa aseba ku ha de bia me kasa asem ne kiro se o ko twempna make sure say oba na one ne ko twempra no ye wa adwi se nyi sembe mu ni e kasa me nware na why ready met me de na chia me na afofo say me yere ni ya abrantia na one ne ko twempra na ba critical na onyim wo a se onu na afofo ehia u betimi aka say we na me ne nyim na na se wuntimi nya saade na ene ne ntwempra no
because there's a possibility say nyinsen beba no then nyinsen ne so ba ye be ka say wanyem ne de Worry no. enti no make sure say bibi say sia na say ba say me nware ni partner me okay Yes. make me introduce na kire me nan fofo se wonim se wunti me introduce ni kire wo nan fofo a ehu hia kra so ne be date kra don't go there at all simple logic Yo. And I did the I say oh. Kan ya okana Ene Odo Ntaban dwumadie so aha aye hyehye empna tweafo yesi bibi de quartin yesi bibi de dating ni nyina tenten no na so na nso emu nsem ne de eya na edoso enke yehwe mu kura nka quartin dating no kura no enke die ni niema bi nim because be ma de ade ba ko amahu ne se be ma se woni ne tena na waniwa a ogya okura enye wo ya nanso the moment obedi wo no aya na wo kwa edin enti etesen kura esese wo tena ho enti mesre ye nhye dross ni nhye nika ye makote no emmo boxer ni na etwe ne nso entire skirt ni mu entwen ni wura fi se de bia meka se emema ne kura wo mu didi trufuo no nyina no wo na enware no obedi wa diwa tumu srade yi mu nam nyina by the time I obehia etwe ne behia the right person no wo se etwe ne nyina aboto wa ye bogyoto afi wukun wahia wukun na afi okomokura ase mu srade nyina yetu mesre yen kata ye ho entwen ye wuranom na etwe no ebre dodo enu tina panifo se etwe be hu ni wura no wa bre Ne se nyina tutu. yo atiefo 0201944485 0554820910 obetimi afre na nso ode wadwe nkyere anase wasimbisa aba 0201944485 0554820910 Odo Ntaban dwumadie na wasunguso a wotie ewa Ahenkan 93.3 FM eso no ai enti se de na ye ka no etwe no moma ne na wonye na ho mehwe wo ware kura me se edie befunu wo utimi dwane ko shedan ba kum na wa lock gate ni na kwatie igina gate echi no opim na wo so hye ho no opim esedie ne befunu ntima yensusu rush for sex yensusu rush opre wo hu bebre die be ma bi bedi odi trofo afi dacho be ware no akohia koteketo afi wadi wurem a na atomu duguru odi wurem a na atomu grom afi wo ntehwe yesrem me ba cho franchi ane Odo Ntaban na waje me so se me too akomido enchen. Hello. Odo Ntaban. Nana one when chifo nyina ho ye. Yo nana ma wadwe nche enkoi. Ajenche won se ba de okata on. Okata ni se na. Emma di ehuwa. Na se okata wano. Na okata man sia. Na wodi na ma obi fa pona. Oh yeah, oh, va we na kuma. Aje wanda no. Ba ni muni. Akata ni dia. Ane. Obi ba na ho za dia ni ko. Owura mu na no ho za de. Eke. Na zentia. Zan tara. Ba da ho no. Yo de se. Mu ni Yo nana yeda se iye pa wo waje nche a wo de aba edwumadi so yo de nana e kano no oba de e wo se wo kata wo hu esie ye wo mpotamu bi ana mantem bi wo ha wutimi kọ ababa wa bi wutimi so no de waje ni din wo ho wonya bo ni din a wo bi ye nim se we de e tawa na wo pe ba bi akohwe egu a wonya kọ wo chama ni so bi aso. Hello. Hello, Radio Next Bakupe. Oh, Kwame Pablo Bakupe. Odo Ntaban. After them, it's all coming down Champion Bakupe. No.
You be there, and then I'll do you today. Your chat, or beg your for Mrs. Warbeck, upon for you. I think that done then program ready classic. It's not now to cry. It does. They made their may about a body and I'm missing their mum. And I catch you, Odian, and can't say, yes, Sereno. Send your more year to mamma, and your brigady. Yes, there more home by arm waiting at Caho. Am I? Because move you have a higher pie. Yeah, that will be the management. Yo, yen so ye da si ye pa ye bra ba ko pe o ye yen proud listener pa de bia wo follow program yi nyame insha wo ye woni nana wanchi omo ye ade ye pa 0201944485 0554820910 ubetimi afre na wonso waba so emma meme amo twempna ene mo we hefa na anane ye keka he no anko ya na se anyemo de wo de anya hwe sebi atwende se de nyame bo no etimi renovate an we akola bi atimfa mu da nti se bi akane no wudi wo de jai ya acha 5 years wo hia Mr. Right ebedru ono na emu aye kama obi bese na ntentan abemu kama obeba betiti ni nyina e de amawo nti emane ha wo kra yo yen question for the day no so yen question for the day ne say is sex a necessity in dating or courting empana twemu edie hu hia na esese oba me ne be ma twempana be matimi ka say o me ne tena ikra wongo ne hu ma me ndi nti me de kra de me nware no ana say me de be ma we kra enka odi mi anu me hu say ne kote na ye adwuma ana say nye adwuma obi kra timi ka say na we ani abede hu say eye adwuma na nye adwuma enso ye di wie nso ana egu enti edie ehu hia wo mpana twemu ana Mrs. I mpana twi mu asem ne yeke mpana twi we nya awade sister brother enu na yaka ne bebre no ene nkura ya ba ya so ye de na hu so ye de enye sa dia anka courtship date no ho ahwan yo sa ho anko wendi wa ho anko mu se osika no dia wo de woni nko. Hello. Hello, good evening. Good evening, Odo Ntaban. It's your comment on chat. Me pacho wudin any baby I will free. But I'm doing the ivy. But all free. Achimodan, you, me pacho mo adwin chen komai. But I'm the same question so I know Banama. Yeah, be man on kwan na say you go man say on something do yo yeah that's it abejafo ebe you ano yeah that's so free any badge medi so we there Miss Baby Mommy any question here will be say I'm saying a question no we question free asema na ye ka no ho because of now Mrs. Quebec you can say be ma wombu ni we say no obuo per se no anka ehu no say e ma na normal na ye hwe so mu ebu omu kru no mu ni we say no but no ya ho brase yes so ho say na ya define obuo no like they be oba na say obu be man but eno ye ahobrase but ye kan obu ye respect a reciprocal ese say obi adi obuo ema ne yonko enti no enye mema no nko na ese say omubu omoyere ananse ne girlfriend but ni enti ana ye hama emema ne de say emema no na mostly no ego enti no yenta and respect your spouse no enu enti na ama ene topic na ye kan I say force no ejina emema no so more no but eyade a ese say mutu na munam no obiadi obuo ema ne nyonko to the extent say tribe and say family anipa ni free mu no mpo no ese say ubu that family no say un respect this our family excuse me we are kani no nim say oh me dey mabusua omumu nkranfo anasa igbefo I don't go there because we there omu njene ntini entumu da but mutu ni de ese say obiadi obuo ni yeden ema ni nyonko na oba ni de obre ne ho ase na be ma na etimi adono
I hope say I answer the question. I say Madam Fubia was say or no free school time, you know, was say me. Or where you may be or speed them in Pelma some cry, when we are home, sword, and can come with some uniform, the crowd, the room with some bully in there. We are Walibi. I feel that Debian will move, and I home so no arrogant, and I say, meanwhile, right from day one, what's a uniform green crowd on pen. One pill. Wait, say, what don't come back? Oh, so why going for that? Yes. You know your spec. When you say we me why should you go in for that? Mindset no so. Is it kwa na so psychologically no. Your psyche no. Enye fe. Yes. Oh. Very true pa. Your baby enye fe. Obo he won. The brand asemi ayeke. Nti oba de bia make say oba etina no aye be ma na aka bibia te ya na enye ni duru ana. Miu senya yetimi ni yanyonko ma like one home back credit agro. Only be ma cry, only no ever down to earth credit agro. On to me into one year that. Kopem say be ma ochu ni kote. Era uchem edi wa ma ka ujas. Now I think say a courtesy. Okay. Because ye won same bi o heart say senior na eraka no. Ye nkankyere oba irrespective of senior otie. Say muye enkwala within and say teenage na the best age because of 18 na just over adult. Say moody agro. Na obeka kire oba say hwe ne ho tantan bi. And say obeshi oba no yan say the audio ho bon. Those things no enya ade a say no matter how amudi agro say den no and say wo kan sa asem no e kire oba. So ho ana say o say you nyema bi wo ha nipa no me fan say oye disable. So hono di disable no e be didi na tem no enye the best. So but sometimes no obi ma mi ewu no aka kire say we Jimmy enti na o ma mi ewu ja wo ya kola no how can although the robe no play one ma mi wu na owu ya the time no ye infants no so but sad niama na nya niama and so obi ma mi wu at tender age we need din come and because eye na yore hosem eye na tam kese eni hu kan say u bosso kra but the situation whereby so who say ni edidi agro e wo Jimmy enti na ma mi wu ja wa na usa no enti na papa ko wu ka be so ni we say no na say me papa ko wu ka be so a we so ya say so the enti ye woni ma bi o ha and say wo ka kire oba na won so your oba and say no matter how asa be ma no o regarding said then no and say pie fi wa no na wo ka that way no. If I show you. Good. And then mommy okay, we be that person okay. Hello. Odo Ntaban. Let's talk comment on it. Me pacho wudi any baby out free. Pacho ya from a cobra. Pacho free he. Expression quanta. Yo, Awurabena odan kwanta pacho mayintie wadwenche. And the question you like coming put mucha chill mama na me clear. Yo. Me pacho ai kwanda wo. We just samo no money ejuma. Yo. Na me pacho wa wale oba. Na woni oba na ti se mo bomba. Nkan se enkwala mi no. Since I wale oba. Oba no onti wa sem asida. Ebiana maybe a say we see one. Ama say maybe Quaduma, who see now Ocean Corner. Ebiana, Nebana, and we see the Yoma, and I say why you journey. And I say, fear if you see him, a year war ban was said, was the mammy may mantel, and I'm a solinter also. It says, yeah, man, Quaduma, Jelly to me, boy, and so no. The man, I said, a friend saying, I said, Obama, me do say, oh, no, about the Yamma will see on money. And then about the answer, then the friend say, I didn't know 1 year, not Kodani, and Topa, I said, their nation on. And so now they make me, no, a son or no year, 1 year. Baby, I will count, no, and yes, you are not a day. Won't take in your materials. Me pacho, one nature plano, now what is that? Me pacho yendeki asan asa. Ushia ne di say, na mo worry. Oh, okay.
and do the 6 months and after 1 year. Now Pongo Pentem. Wow. Nigidiyesu. And you know, if I told no baby channel, I want to watch it. I do I no year. I will catch the old channel. I don't know, not it doesn't go. My wallet, my idea. I just say, I said, pen on me, and I said, Subano, and better with him. And Pachoma worrying so for how many years? Okay, 2013. 2013. Okay. 8 years. Okay. That's right. Yo, yeah, that's it. Yeah, pa. So, for days. Okay. Counselor, quickly. Yeah, femo enough. Okay. Only issue no say South America na very detailed. I can tell you probably be a maybe a number na you be take you dey be man enough. You are taking it from there. Okay. Nana miss me question na miss me business here. Mrs. Robert Kasim, I like that word. I said, what did my tell me say me yakwasia me aboa me krasini. Wa beda ho say me new. Me do me ho aba agu mu. He say me busa me ho say me ne wo no wan na ye krasini. Wan na ye kwasia. Wan na ye aboa. Me am ye o na say me sama me ho kwan ma udim the counselor me ba che wo. Oh, kose. Yes. Because aboa ni nipa na. Krasini on ni obi anani ate enna. There be. Jimifo no oni ejimifo na eda. It is oma ho kwan se jimifo ya ene oda na imponyi sen kopie mu a me busa se me ni omienu no. Why na eye krasini na ho ana Jimmy ni square. Simple. Hello. Oba no didi batem. Whoever. Hello. Me Pacholo wa radio set ne ma me kakra. Hello. Oh, don't Ntaban. You talk for me, don't change. Nana na sabe. Onora. Nana miti. What want to say? Awurabena. What is this one negative? The Obama and Oba. Who is no money me? Awurabena anyway. And he said, where can I wear? When you can't come to my home. Mokwada. Na mo jumo mo na de action na we sorry o na de o ya papa o ji be mo so be ma pasia o ti so wa anya fe no mi na na ja fe adi pe bi ni mo ti mo de wa fe anya ti se ma wa re na mo ya bia mo di fie o ba ko mo de mo fe mpi abo ncha Okay. so anti ya mo ko pra dura de ma fe na ya ni da wa fa na bu ba kwa to na pa mo li na da mo de mo to ko ti mo ti dia nye Yo Nana yeda siye pa nyamisha nana pa nana ya ade dodo ai December nana nya 80 years nana birthday ni de yebe di ama dodo ai Odo Ntaban crew yebe do birthday na ma counselor yen komunteme na afi yen to aso eti I think sana na ye bisa se eye edie ehu hia wo eye mpena twie mu sana na wo bisa no Mrs. Work back account me hwade bi ene de o topic na ma men I hear a lot of research you see Jacob okosom mfie nsun o wie ne ko ba o pen no wan say ya o sa kosom mfie nsun na me busa me ho se mfie nsun ni na ha no sebe eye onu mpo ne de na onu kope oba no okosom counselor me pa cho me fa last caller na wa frame me sa hello Odo Ntaban You talk about Ntaban. me pa cho wudi any baby a free But on the idea that was liberty. o ka se free him fa liberty yo break pacho etio pacho lower radio set nin so ma me kakra Pacho person we so baby ani pa mi nu na mo na ebi a in case o ebi o asuma si na no jina fa o ebi a mi jina hospital na be hwuma na ba kunu nga hospital na unzu ye bi na se bi in case e wo japa de bi sa na se bi utumi nkancha na se sa na wan kancha na ya na se enye pacho wo yira na se wo mpena ayo mpena na emom nka onu ni no kra nkyerɛw
Utimi friend is a ama wo he. What's me wo hospital junction we bedru ho no oni ho. Enti won so wo ye wajapade bi na wa mo na mane a eya anase. Eya anase. Okay. Yo. Right here. Wo me koso wo life ni. Yo. Baby in case be be man na so ba no wan kan kan ni panda ya na se. Yo, empana trimpo de yo yate. Here that say. Na breda asem na ya kan wo yesterday ni pana sana ya ka yesu masamu me line so I hot pa. Go to allow them. Hello. Hello. Odo Ntaban. Ya for me don't. Me pacho wudi any baby a free. Check me can with me face please. Swabe. Me pacho yeti o. Eze mi bi say baby I kase oba ne ma esi ana sakola be na wale na amaswa esi oba no kwase na abufra no onye dwapade ma omo myuni na Yo, me pacho empenifo wa ha omo ebeyi wa no. Ye da sepa se wo frɛ ediba jumedi eso. Counselor. Papa ya se mi de mudo pa o Mr. Ebi. Mudo. breda abedi ya obi ntimi ntete ba bia nani da so oni kokoo no amafo tonto market ye no wanto bi o ana wanko ye ne ho hwe abusia bia ensresa ene wonsre wata de we ho da Ye wo pen and ke be me de pa na nke atro message tro patience ne ma me. So that at a point in time, very necessary be address some issues na mo. Hello. Hello. Odo Ntaban. Me job for me doing. Me pacho wudi any baby a wo free. The I can say Yo, bra kakim swedru me pacho eti wasem. we didn't come on about so far. Yo. I mean, Amen, no chance. say you wait to see Ahenkan FM with my Yo. there's a mobile never be degree. Okay. Nah, main no call my say me name Obati and I'm known it. And I'm my child say, oh, you pass message. We need to pass message and date you. Many are messing me to my child. A year cemetery walk, and now saying yes, cemetery. Any view cemetery will let you. I think busy now. Uncle boss will say, you pass message, and I need it. I'm make us say that the way in Jaya. And no, I am not one of the Chelsea. If I say, Mammy, on some way. Yo, bra Ike, ye da se, ya te wasem na si ye pa. Empenifo ebeyi wa no, ye da se wo frɛ ediba jumedi eso. Yo, enti wo frɛ fo bia ma ye de, me se Mrs. Atworo bebre, ni odi kan frɛ wo Liberty no. Oso oba ni no kra nkyerɛ ni, to no so ye na de a, no de asie. Enti no Mr. Ebi. Well, ono na sem no kura de a little bit funny. Empranchwe de adwapade de come mo say in the way see no. Enti adwapade asem no kura de on fan to nchen because like say make us say empranchwe time na acting wo mu pa no. Oba ni bi wo ha on pew but your guys bi wo ha from the beginning no some bomb homodin pa. Ana oba bi anso pedache papa. It even though on pew, but when we say uye Japadi anything, umani hua, or be pretend say odo. Na se nyamia mu awumpo we ku Japadi no hafa. Entino, empretwe de. Empretwe de say. Dia. I say yesterday before ye who say oh we ni ye ma me say me ne betra de bia na say we say no. Entino say ne o ka chiro say mi gina hospital ubehwehwe mu na owabo o me wasene ubehwe na oso edru edie na wo ye oso edru at that time no adenti na ontimi enkyere wo no in simple mean say oyo obi a onka dokre sa oba na hia so be waste time wo ne ho bla twaso na mu ye enka se me do no na odofun be no Oh, yeah, I'm confused. But your message. Hello.
Odo Ntaban. Hey, brand new. Maybe I saw more doing check on my. Yo. One in neti. But when you're in what they know, what there be a sem no can you. One in neti. To say cohabitation or your girl into cohabitate and make sure say one in neti. Eda sorry. Obesa with me the best. Okay. Okay, Okay, no, I think I don't know if someone say is sex necessary. Okay. Okay. Yo, yeah, that's it. And me passion question also anyway, I'm so afraid phobia in your mind. There also onu obia wo na kwati egbu na akora na nye japade breda na mechire o midi kankan papa bien abedi ya papa ibi wakotu ni trisa akwa ni bibia akra de ne ko na ye ya abedi ya nkasa kopem se bia ye tonto makese efrefra no papa no wa ntobi bia akora na ni koko na wono so akoye sa na woni na akoye na nyinse aba papa bia ni wodon ho bechew ya pa wa bedie ya nkasa inti brother okase tia kwase bo na tia na obano na be ne ho ade a mo nkonkoye because e wo kra sebi wo na wa obaba no bi wakoye sa bia enye wo kra na akoye obano na ebi ode ne ho kra ba na nyise mbi akoba yesrewo wadaroma kodokotua na enye enko nti na ye preaching say ye date ye dien ankebe ya ye kwatide na etwade na mfiri na ye wia na obia enlose sa enti se na make me submission say na make Jacob asem no eyempena twen na okomu enso hwe anamo okotu wo okosomoyi eno ya ma ne chance say one oba no kodadam na hwe se okotin sori ana ebe sori dabi na impo ada oye ne ho ade wie the first day one ne koda no ye ma be ma busuani ejina gate ano ne ya ma oba na busuani ejina gate ano na one ne da wie a emoja beba na o de pillow no sorry bedsheet abekire eye san kofuku mi no adansefo no say you have been consummated eti at the end of the day sa ware na nkasa na efiri so chese enti aden me sre de na o ka no bra ahwene ne o hwa obedi no ahwene ne de odware wie na hu de wie gu na se Debbie my main song verse ebia eson anaiso ebia eda you are ya de bia you regret later eno na awie na se ye je nkwase abuo sika na wabeka cheze japade no ana abofra na japade Debbie ho na di ni nyongo menti so baby yakase baby akodi Debbie Debbie emema ne kodi ma no nti obetu yankwase abuo sika nsa because oye japade na anase se na japade no se na wo kan sisi ano that time no odini se na chi o bo ne pampers esu anadwu su bi ni emu yare that time ni na ebi kra na wo kra de wo akwantuom it at the end of the day oye wo japade a ade na wo su nsima na wo so wo so mfa no meshi wachi na wo so nye se ne wo ye na abi it me pa chow atetia within the first 1 to 2 years obefem no obema no se wo na nke de sa asudie ni mawa enka obe dwane agya bofra no enti mesrew se ye de pemwa ampa ese utua sa pepepe good wo krampa oba no wanye ne ho ade na babbe ma wo be ma no kranye wo de and true ntimi kra metu ni yes
And cohabiting. Last guy no by cohabiting on a net. Because I shall also want you about here. I feel it also a bedana, so bedana, dear China say, we see and be possible say, only in none. And no, the obedana, the Chawana open a woman a bedan to him so to me, so cry me, who say, my name Medakra. But say, oh, cohabitated, dear, any wedding, no could be a dance, I will free. I seem to see our who knew. There be. Asɛm sisi a ɔmfa wo ho ni kapre ɛno na ɛyɛ ade bia ka hwɛ o bɛma o person ne bɛma ɛyɛ courtship and I date na oni one ye woni ma bi wo ha yenye menkoda ne ho ɛda no mpo de kwan wa ɛda no mpo de kwan wa ɛda mu okra oni ne kɔda ɛne ni mienu nkɔhyɛ dem wa na o right say wo be ko fie ho na ho no ekuse akota ma ne maame no mo e wa ra o che say mu ni edi nkoma wo ko san kakra bi no wa ba o pese o be cha akọ during the day time ni de onim say o ni maame ne papa no mo fie so you get opportunity enumpo no e boa ma say wo ye oba die fo a because of say wase no o ye one or two things bi a o boa no kakra why is busy niama what is in you Ejubo se maame no po no pressure ne ba ne say ya bo achewa de ko na koye ne ho ade na area guest ni nim na so mo be fa ho ade o de be yo no because maame no waje wa tum dada so ho na wo no o se brei me pese me ne beda o ko sra na o kwa na ju 8 o'clock anaju 8 ya mi ke so no wo ko wo short skirt and our hips so pepepe enu sire mu mpo and our hips so pepepe enti no and then I was expecting enti no ni o ka say obi science say e be possible say onene enye hwe na ani e betumi ay possible but e yo mumie no man set so e na adwen so onene nya because o hye bie ni ho e kire say so obi ba beda wo nchen a chenchen no and then na omo aware no de bia yare no motedam no de bia yedi wo ebu abe 3 months impo no obi ni ne yire ana so bi ni kuru ni na for a particular reason say that them say me too kind they are no omo wo ho 3 months for a particular reason fine yemfa ne say 3 months no oba ne yare okay say oba bia wo a 3 months oni ni kuru na dem eno ye on condition ana omo bibia ni ho Mr. B those omo ye very spiritual no so no obet make us 3 months me bompaye and you spiritual psychosis that is it maka ho asempin say Bible can say you have to even seek permission me catch obi me be share say Bible say you have to even say cause our spiritual journey no seek permission for so wife can say Debbie oh yeah e was say wujai na say okasa onene na I say onene da o yere ni wo kunu de o spiritualism bi eni wa che say onene da wa break the spiritualism but o say ye woni pe bi wo ha almost spiritual inquiry in bracket o they see themselves as a saint eni nyame etintam ubetuni nyame etintam boso me ba ko when a spiritual psychosis nyakopon no kura po we oh serious spiritual psychosis me say me nyame amesom no oni aso dem because nyame no ye be ye ne ne ba ye ko ye ne na eko baby anti no adeti na say me kokosha atwa man say 3 months me say kenya me enim me I don't believe in those things because me believe say even them ye ne nyame ne wa ha enti baby ano utimi ko na covid by en hye dem ana me pam to man back so na or can like ne yire enya ne responsibility ne we say na once our questions na do so mama ya address it omone we say no me feel say in relationship no more or less no aware mu no so be a pray ni ro a anema asomdue e ba aware no mu be ma odi ani say obepe shelter ese say be ma ne high dine ese say be ma ne yi ne friend chop money ese say be ma ne tuition school fees se nyame ya adom na so ba ne ye ejuma na se o support wo sa ne ma no mu a praise the Lord ye the radiase so ba no so ejuma e wo soro esen be ma na e ya na e ma ne penis aba we dey yesere mo se modification ti se u pay so se u kunu a onso so sa ne ma no mu se be ya e de asomdue e be fi enti no se mimi pay so se wa na e bi ejuma me ye no mi mefie ntem a nothing wrong se wo so be fi a niama na nkese se e ma na e ye no so be ye den u be support sa niama no but pay to ono ni issue ni de se ni o kan ye no credit a na che se onu pray onu ni ro
but oba no se obehwe fie nkola edware ni saa obeba na nka wano aduane esi ho no eno na oba no enye so a housewife. That is it. Okobisa ne so a no asan throw the back say na nka wo ye ya na nka yeden anansa nka wo ye ya anyway say no. Well, senior no ka kire say onu oba na anhye de antra anche no. Aha, eno mo ni niomenti ya ye kasa nka omo tra kakra nka ebi ohun sa ne but sisi ano eba abem. Enti no the best thing they say on for oba na ntrase na onya ne kasa kire so oba mesrew se me yiri ni we die we na me fi say ye ya ebe ma sumdwe aba ebi amiko afuom meba na ade asa enti ka me de mesre se meba no wa ye aduane esi ho wa mankola no aduane at least me ba ye no enkomo kakra bi ne wo ho ye bo ane ya den yakwakoda onya abotre no nkyere oba no niam bi endi so kasa no say uni nipa kasa sometimes na say unya abotre ekire ni mu say because of this and that enti na me pese uye say na uye lucky e bi wo ha no wetie ni we say no enti no one ne entrance na chese on psyche na adwen say aware aye ware no say ni enti na ma ye ba be hia ye no enti mimi pray mi rule say no nso pray uro say ya na ama even enkola ne hwemu mpo no bibie timi akototin amai the woman kakra na say pregnancy induced marriage ohun ya no ba na nyim enti ya wo se ye sese bi kura o ye so asafo penyi ne ma me ye dikende enti na wo se o mo ye engagement sheda kura ehun okota free ba ko na enti na ye ka se hwe untimi fa pregnancy enchichire be ma so onware ya there you know and one now who ni true character one so enu to yes enkote meko no kura enkote ma na ntinke because we have ladies are almost da on him so ovulate pa or said that no aba yes wonyem ne say kim o say me matiaka ho na be kire we dey obe ware me enti enkoye kra obo obe ono no be yes niam ni nyina niam obe sisaba ene uye rade minyanka meto o say na za enti enkoye kra because ni pay won penu onim no 6 months die ahe na ode hu no okwa ejuma kra the whole of the week ya fa say weekends na wo fie time ben na ode hu no wow enti enkote enkodi twa no kra na nkonyima mbra bi kra enye odia sese ani de no akodi anyem enkola mienu oba no na oba no so ana be me yo sha ase no oto na adwen mu saa red flag no wanka da Mama ye wo ma bi nso ho a opusu o mokra mpusu e na ye ka wo sa de na ase a eli no manipa na so nte eli na kata so se e bia wa bre e na den ka no obi enwu se wa de waka e wo mo obeja na so ade ba bi say me yeah I am just saying this say I say you justify be man no you tell one story until that because and you can say you no credit there's a hidden truth yes somewhere oba bi eviti prekupa nya de oye yo me srene pa say obi say that the guy be by office na me tena asese na me yense crack kan wase okasa ya na me say what can na wi enti me frɛ wo wife onye bibia entia wo look at how what sugar coating winsem packaging easy Mama obana ache say we betimi abunukum for kra wo manim ha na me say tobo na me de to loudspeaker say wa kwatwempena ever since o share ne boss say ade ne wunye bi da ohun say watwempena pe o ye mas masem wo ne na mindset no bibia te ko ye eti ho na me ka say crash so hu problem na o ye ne want to mean country o share ne boa o ye say no so hu at the end of the day won say we blame o kan sem na and ade ba kon say ana most of the time say be man ni ba no ho say afi na dwan ba fie so pese o hwe fie ya and sa incidents we na dwan ya ba no say de pese me do me yere pese me hwe me ma sa time na sa nyoma we yes eti na maka no de ye pon a ye the numbers betu because
minti oba na sem pa baby and a counselor Mr. Mo program ya ye ni bresem pa nti wo fra no kura bi e wo mu no yes I quite remember say papa bi frɛ me if you aguna so adru na wo kan asɛm no tintin no ma meti asɛ na yire ne de owo village bi wa aguna so adru enti ni say no oba ne yese no oba ne yese enti first question me bisa ne say no oba no waye ne ho ade ana oso ne na wo miensa wo matena 10 years ne ba ne ho ade de onye nso ne ma me mu nya nim say one ni wona me say no oba wo nya ne ho ade o pese o respect o pese o si uniema o pese o yese eye kwase ebu na wubu no afi okofa nsem bebre be kan ya na me ye na msmetimi ni oba na kasa wo se ne mekọ ne ho enti mekọ ne ho kra me ya me frɛ na one na kasa me hwɛ ni ma nte ne nkanti time o ka se o hye me se obekọ oba no me ya me san fa me phone ne me credit esan frɛ no me frɛ no wamfa enti ni following week no frɛ me so no wo oba ne ho no mpese bia one me be kasa bra oba no na me se na se wa na ka che me se wudru oba ne ho nso a obema me ni oba na ye den akasa afi de o de da me ba be ye show kra no pese me frɛ no na o ka sem no na me panelist no eke bi ma no me say bi me be drew studio ha Saturday say na de ye story of the day no ye be ne phone call me frɛ bra yi frɛ no anso so wamfa ne Monday no frame so madam me sorry pa da no na me oba ne ho e ba sa me fasa e be kwa kofa nsem bebra ba na me you are not telling me the truth enti ene wasem ne kra case close me fa makra as simple as that because I didn't na kwa oba ne ho there you don't want to talk obwa wo enti me sre mo fra ya mo nka bibie won bia na ye hu no kra no so that solution be be taken we take it from both angles ebia na oba ne kwa ebia na oba ne nhye da nya eboni oba te bia na e bibi kitwe e ma se na ye tie na de kitwe bi na hete ye so babufu a o pese o ye bibi na hu se ne wo ye na hyeme wan ka kura o be ye bibi ama wo no waka be ma na mpene nti stage edu no o ye bibi a onkasa yes good yes ye was our stage emma I hwe obeka asem na obeka etitom se krum afide ko don't feel be now you are the yes say esa so na you have started suspecting her be na obi man attention yes obi man attention na that is you na obro but sad ye kiti bi no you didn't pay attention say na Mrs. Wabak you didn't pay attention to some of these small issues and to me pacho finally the sex in dating and courting eye ana enye brother ha kura ngodi ene ye ken enye enkodi na mete nka wo so pregnancy induced marriage bia nkobem ebi kura wo wadwen ne se wo mpe no na emomo kope ba ko bia tafre na akote aka wo so enti enkotafre kra in the first place na enkofa ohaw bia emeto wo so da no me wo ho na papa bi frame o se ne din kwa eden Mr. Asamoah o se mo ye ba ko bi 9.33 na me se mbacho ya Mr. Asamoah say wutie me na anya 9.33 why 9336 position o say yen sensi so biem na dan wonya edesrunko bi we ye kind request from Mr. Asamoah and was wotie yen pa na dan no de ne de ekọ ni ye nti ene nso yen san anya 9.336 nti ene ye be ye 9336 position enu ti hase na ye warm up no ye ba sese ya Odom rafie na watim ya Odom rafie na watim ya sub sex position we 933 Mr. Ebi ne best sex position and prophet 1 Ahenkan prophet 1 aka Africas kunkroma Africas ono so ne sex position o pepa Mary Efi counselor crowd down counselor so catch one this position in the oba ne the man na obo say wo hu ne say we through heaven Kwabna Kostie ekoyi enyumre wo frame was here rawabo kwabna 933 position there waba an yes impona twede nkedi enim enso de obehye wo one point when ye di into the 933 fatwa so
programs head freakers where they kosewate and na ye be your best position no ene oni ha na nso tie bi sa na fa chechire why anytime rapie auto anytime rapie Father Dixon so kofi unko ye hwet na mechi wa and you know be on I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. And you made a kind request. Me request my director and then a year and you may sex position we say no. Eye modia, nina ye dedicate Eddie Mamu. Yes, you know, say every day I pray. After a hard day's work, I was say wunya baby now the releases stress and sex is a good thing for releasing stress, yeah. Cause now you are true, so I am familiar. Sex is a natural paracetamol. Sex is a natural Gibidol. Sex is a natural NSAID, and sex is a natural painkiller. See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Bema fish a foreplay na say oba onso ye bi wate enyai ni nyina engu bema ne so bema hyase miemi oba no oba wonso hyase miemi awukuno wone no maware ache wonim ba bia na tenka ehye eno ntino eno nso nkyere se prekope na fiti prekope na kosom bema emfiti preko nkoka nufuo no to obo ase kone boko sa I sing for you wanna be like you do. Kone boko sa mame kone boko utimi kese no utimi miemia no onsane nam ne ho ono so ne nsa ene nam wo ho ma body no enka body no ma enwi no enka enwi no ma ne honam no enka wo honam no mo fore mo ho sampa mo aware ampa Mumma odomu awadie mu dono enedi awadie mu anigye no anadwo ya na ususo ni musa oba jeje ho wa jeje ho ya ufi ewura betu wa hwe ya ukoye dede buru so asemato eno nti ko ne boko me hu se papa bi ani abre pa sister bi nso me hu se nani abre jeje ho foreplay na mu ne ye wo no enyum bia edepa se wo de ye for player ekoyie papa eno nti no tie mu nsemo no eye very emotional na afi famie oba no oba nso mie wukuno no fa wonsa kokromoti ni wonsa na eto aso sa na he fa so ne ponim na wankasa fa massage ne po no ye ase wumia ne po ne kakra no na wuje mu ase wumia ne kakra na wuje mu romance be a guy. Body no eyewa wodia fedi agro miemi anesa I be your Scooby Doo Doo.
aha fe boko yinata de boko dross na wankasa wotoma no rone boko dross na wankasa wotoma no rone boko oba boxer na wankasa wotoma wukuno no unso som na rone boko rone sa isi anu ye bedru stage a ezese be ma no firi ni suru besi ni fom hu bibia clear na be ma nso hu bibia clear wasi ye hu se Adam Sapo no esisi ho sa na afi nso nyame anu ano ebo ho sensen ho sa osoro kwadu no ai kwoti fanta no kwoti coke no kwoti malt no ni nyina esensen ho sa na afi nso etwa kosia etwa ma etwa ya etwa bena etwa comfort ye aha ye boko na da ho sa fama kwoti kwaju emame you are the one, you are the one that everyone wants. Closer against any world. Aha, afei bema peja pilo baako usumie baako fa de emu edu kakra no fa brampa na no pe fa brampa na baby amoda amonan ekono fa pilo no fa to ho fa pilo no fa to na afei oba fa usisi etu pilo ne so fa usisi etu pilo ne so we eye 9336 position fa usisi etu pilo ne so sa ma me sese ya aha bema wo de ani se wo de gina mpa no echi ho sa no mpa no baby amoda amonan gu no wo de fom ho na gina ho na obe nso mfa ne sisi no entu pilo ne so sa ema wo afi oba wawie no onan mienu no peja fa kosoro emfa wonan no enwu ho we wo dampa na no pe nti wo sisi ne da pilo ne so sa no peja nan mienu no ekosoro sa na esensen soro hey position we mama counselor kai na sembi mama Mr. Ebia kai na sembi Erad Mr. Ebi se mama wa fin krampo me say peja wonan no na fa sensen ewie mu sa bema ni aka ni nyina eye wodia wo beboa no wo be supporting by holding the legs entisa ne nan ne begene obebre enti bema wo gina ho sa no so ne nan mienu ni mu na afa sha ase empere wo ho mfa nwura mu praku pe wurudu tobo sha ase fakote no fa brush clitoris ne so sa fa brush so aha fa brush so Fabrashe so, aha, Fabrashe so, ouch, say, a man bebre, one more aquano no ejina, one more trebane hosano, and the Fabrashe so, oh, Fabrashe so, mano, Fabrashe so, ouch, aha fa brush so sa now they brushing chen no fa brushing chen sa aha fa brush so oba jeje ho en bema won so jeje ho ha ouch fa brush ho aha fa brush afi bema fa kotie ne ko fakwa etwana no sa aha fakwa etwanim ma fifewure mu kakre bi na sa yes wo withdraw ne back no aha wo di rem na watwa ba chire wo di rem na watwa ba chire na wa just ouch oh so fashion way edi eni ka che ne setobo amatobo wate akosi atobo wate na sa position we no o be hit on the G sports be boss say ade na ebo ho sa ne boss service ni mu na ase aye very foamy no bon se kote ne wo so sa na bon se ye fom na efemfem kote na no he na kote fanta wo beti de wate me say kone boko sa o de shemu kakra na wa withdraw kakra o de shemu kakra na wa withdraw kakra yen kone sai Minyantaba anga metu akodonje la wantimi yo Minyantaba anga metu tisano mapeti brain. Hey, Kwame Pablo, was it the guy at your back is watching you, sir? I know so coffee you, Miss Monko. Now one tonight I know a dear style, ni be any so her Miss Anu. I am a man in your head. Aha, Febema, a crying edda ho, would ye rematching de na, ye beko,
dini biebi dini seni ope oba wonso enda holabo sa o dino bushiano yenkwe aha ouch ai aha ouch aha dini sa dini baby aha etwe no eyewodia oba akotie no eyewodia enunti mundi mo ho manyankopon nani gye sampa obo akotie na obo etwe na wosen hira wade so na edie ayede ewa awarie mu enunti koso na mundi 9336 position bosso sa fako bosso o bosso kakra no slow down kakra o bosso kakra no slow down kakra o bosso kakra no slow down kakra me te se Mr. Danso ene ne partner omo tie mu wo ho aje sister comfort me nso ate ede enye sun we eye edie mu esu akwankwa na mekaniseni akwankwa na mieni ebuo na mzema kuma kromo bobo sena matu opetetu Amanio, baby, you did to cry another Amanio. I went to hear Mama Dennis. Yeah. Slay Nation. I feel your bonny slow every young way. Oh, baby, take your time. Oh, baby, na wo boko sa oba jeje ho na be man so enjeje ho I say oh baby I love you I say Come di baby bado Zadiero, I mean Zadiero. Ose brown wo ba no jeans, no boxer, sister, me ba idea no. So my mini wa, ana won kwa na wotia. Me di shemu na me ma na wo bra, me di jojo green, me green bo mu wa sha. Ade. So I can come in the sister if you are 2 billionaires. And mommy D, Jimmy. I could see another. Jessica Shobotom. And you were paying. Mess my white dog, no. Mess my skin and I thought, no. Mess my girl, who was no. I know come to. We edie kron. Feel free for ferry to nchen. Mundi mo ho na anadwi moni enje. E wo se mo be wie no na we ho afo be ma ho afo. Oba nso e ho afo. Monyeje ho ama de chi a. Ofiere hu a. Onsere hwe wani no nka se enra de wo ye bi. This is a true perfect kaka. When you go back and sit down, I can walk fata. Said you wet that now you know. Said you wet that now you know. Said you wet that now you know. Strong,
tell. Now what trip and make a cry. Me know ya better away. So what you can cross slow motion. Slow motion. You make a check body lotion. Aha, me jidi say ya mamu enough time. Baby, me jidi say 9336 position yidie. Obia e feeli, Mr. Danso e feeli, Kwame Pablo, me jidi say we feeli. Kosti, baby ajo form de ai afi ye wie ye bre no enya ayebe nanso 0201 944485 0554 820910 hwan enedi ye wie udi ye no ekosen 9336 position wunya tinka fufuro bi wo mu na etisen ana ekosen ekoyie ema no ya monkasa bi de bia mema no ne frɛ ekase ayede ne ma nti munso ye enye modana ema ye ho ye do nso ye ho te se ye mpe ye ho te se ye mpe ema ye ho ye de papa 0201944485 0554820910. Hello. Odo Ntaban. Track of it. Na me pa check or say. That you from gift. Oh, me kra me Saudi. Edie no aye de dodo nti ama me refimpo. Mr. Gifty, me pa cho eko say. That you ekoyie pa de dodo. O ho asisi wo ho so. Na pa cho daddy ben wo. Ye ne daddy nkasa kakra. Hello daddy, mpacho Odo Ntaban. Daddy mpacho ko say. Enti sex positions aya kire nyina no hwa de hipa we ya ye woda na say etisen. We ya ye woda pa on. Baby wo ye da say when ji say ya na ye nso ye ni agiye pa nti monsan entoa so echena nso na momonko mama ne nye enenko a 0201944485 0554820910 wonso wo de ekosen ana we ye free sex consultation we ye kira ye nye hwe ye kire ni free wo bi wo hwa Odo Ntaban enya mbae na nkade onima ye Yesu asenduam wa bo asenduam saa manabasa nyina pempan nanso Odo Ntaban ba ye ahenkan FM de amade ankasema ba Odo Ntaban ba ye me say wa sister star ni mu a masesi a ni kunukura ehu sampa me yere se na wogina ne nan eso yo quickly no mekoma bedwafo ho na afi yakoje won final words na afi counselor ma menes position ya ye why bi da me so futi emi oh enu po de so fokura wodi so for pa ope me so futi emi ai papa bi ne kan wo se edru anwumre ne yakọ asofo de maka be hu mo boxer shorts sen fan so eno ne ejeje hu oton so no Iti no, se zia no, kan se zia wa ha bia me we mo ami o. Me ko du fie. E no so afra mi bio. O fra mi a, ene betumi ama response. Se na e be counselor ye pen he ya. Baby obi ma dance. A dance na nipa na ma no. Onti ha o baby oda na eboa no. Baby oda na boa ne pa na me make kasisi na. Na ne man sorry. Baby me ni me ho. Hey counselor. Minimum hope final words. Okay. It's your best relative for say, debia sebi nkebana ibi ankomada. Kabana yensu nkiada. Inti saada jeni nya na debia ye niomo ebeche yensem itutu ye hofo. I mean a whole lot of things goes on. Your best share. Say anyoma we na ye pese they practice. Sometimes you even want to learn from them. Because adia ye ken na ye ne nete. Inti si ya ma ye ho akwanya na ya nkase ya ncheche ye ho ade na de ye beka no so ye ndi so amfa ammobra na de bia ye beko ye chi de bia ti mesretifo I mean akwanya na ba say ye bitie ne atie ne ye ne de aboy mbra medida obi ase e na brante na o kan na asem no on e maka me se asem no me nko details a de o kan e no me nyanyi ni
enti mesre no number ni 0246 272 392 0246 272 392 on frame na ye ni nkomo because ye na ye pena sundwem aya ware de ye pena sundwem enti mesre no wo de on frame na ye ni nkomo yo yen so ye da se counselor Mr. Ebi final words. Well. I'm say the agrono baby nti mechia Anita awo Kampavela ode na djuma yofo nyina nas de bia semba ko ameka no me se saware no ebeso na masumdue abefia na chese sika sema ewo mu no ejina pintin sempratwe ne bekoso a na chese sika sema ewo mu no ejina pintin inti kwan pa bia oba ne be ma no ombe fa so so musika sem ebeko yie no eno ehu hia me papa nti wo monhwe sa kwan ko no na omusika sem enko yie efise sika sem ekoyie a madam fo be kan sika wo fi a akola nsu e masumdue koso e wo fi ho e da tie fo nyina ase we be na kan na sen what say our area sika wo mu no entokwa wo beti so mo ko ani say oh honey every day you've been using I don't know the Benz. Annie, please today use the Ferrari. Use the Toyota Corolla. Hey, and Colano probably the attempt of you. But our real sikeni mono. Okra pesa where do we do near you? Aqua fan Colani the Eddie. There be a no book when yes. This is so final ways. A chill be big, so a chill be beard and Watson. So say, and some I can in ya mere dome. You the positive impact pa edam wase yesrem so say obi biara o ho den ne pepa ne se oba be so yasne o adwumedi na timi akọ nanim na tumpo na plans aya nyina abemu yesre se obeba Ahenkan na aba ba hwehwe nurse ba akọpe na wetimi ne wabọ ho nkomo na wetimi aso yasne na etimi aye adwumedi ma na aye kama eguso adam wase yakopon hia mu nyina. Mr. Mensa nyamin shraw yo yeda say Mrs. ene mabedwafo nyina yeda mwase say enenso mo say modagye ebeka me ho amadwumadie aye krape hye yekọ Abefontin Time Facebook so a or say Ewujake Delali or say watching you live from Brekum Spring of Life Enterprise. Yo yeda say Patrick Jabin say hi. Patrick hi. Elizabeth Safwa Ononso am I in love emoji. And Kwame Pablo was sex all day 933 they do the magic and then you made wow tie anase wo practice yen sex position idie megidi say by now no uni odaha uni na maboko bi a wo to aso akotema because ekoyie pa and nana kwesi da kwa Ononso se wo hwe yen nana kwesi ye da se yie pa and I bra kwa me asande about say we need wild sponsors so and yetiefo ye hia wild sponsors pa na dwumedie no enema bebregu akwan ma yepese ye de eba hyehyemu eka ho ema ne ye krabehwe afen so onda na ye lanche ye no Odo Ntaban date arena no ya lanche ya ka ho asem kakra bi enu nti no ye besan atoa so aka ho asem sa nti se wo ho na wo hwe na wo mfie na kwanum na wano emmonyom ti se bra bia menim no na wo ye oba nso na wo nso no be ma se wo pe na wo hwe na nso wo mfie no wo ye at stage of mefa ne sa but ye wo den se wo be pene ya mesre ahomatrofo no 0546827329 0546827329 wo betimi afre na wo nso no ye ne watwetwe nkomo na ye hu kwanya ye befa so a ye beye bibia esifa afa Odo Ntaban dwumadie na wotie ye ebre no ayebe ye de dwumadie no esi ye nua bema a obo aye ndi ye ko Abefontin Time Facebook so ono ane Kwame Asante aka Nana Atopanhene na me brand so a wo produce me ko ba wo fa o chinchin fidie ono ane Father Dixon ba ko pe
an paya obaako pɛ wabɛtena machia ma yɛwie dwumadie nyame enhyira ne yie pa afei nso yɛ DJ baako pɛ DJ Fish a wɔno nso ɛde nnwom gugugugu ase kama sɛdeɛ weda na yɛ na mabrɛ bi pim so ma weda na yɛ ni si yɛ na afei ne kwate kora adwo by force ɔno nso ɛna ɔde nnwom ebegugu ɛkwan so ɛma yɛ ma dwumadie no nyinaa ɛyɛ krabɛhwɛ yɛda mo ase yɛkyiatiefoɔ nyinaa ɛnɛ sɛdeɛ die no ayɛ dɛ asifafa no saa ɛna awareɛ no nso ɛnyɛ dɛ saa ɛnkɔ ɛnkosi awieyɛ Ahenkan atiefoɔ nyinaa nyame ɛnhyira mo nyinaa me nso a mede dwumadie ho kyia me media ɛne Radio Ness Awurabena dasene yɛbɛsan so ahyia meda mo ase bye bye